TV. Her vaqtdagi şəbiyik tatar tilində isənmisiz deb dəşəm sizgə min Gülnaz Səfərova. Birgələşib jeyge oyağa atladıq. Uramdağı qıyaş keyifkə də yığıntı yası. Jir jimirti başlayısı, zur planlar qırası həm yolda itəsi kile. Yılının birinci atnasın indi yangalıqlar alıp kildi. Show business nərsəblə yaşı. Barlıq sıravlarga aldığı minutlarda cavab veririz. Başlayırız. Bu adnada hit paradqa ilgari kelib qo'shildi. İqtibar etgan bo'lsangiz, yozda tug'an bir turkum jirchilar yangi video chiqardi. Oralarında ilgari de bor. Jirchi da yoz yigiti ekan. U 28-may kunida tug'an. Tug'an kunga allani isim ketmay ko'proq qizlarimizning bayramlarini kutib olam. Ular har bo'lakka shodlana, ko'zlarida aytib bitirmaslik shodlik hislari de ilgari. Biz ilgarayni tug'an kuni bilan qutlaymiz ham klipini qo'yib jiberamiz. Bu adnada ilgaray 15-chi. Kişi bakşası matur deyip öz bakşama taş atıma, yakınlarım arasında ışanışlı yuğaltıma. Şid bakşanın şid jimeşi tatlı tügül aşı yüreğin özü saylagan yar bilen bəxtli bu. Kişi bakşasına kirip şidzimişke qağılıma, yatlar tırmışına kirip sağış bulup yağılıma. Şid bakşanın şidzimişi tatlı tügül aşı yüreğin özü saylagan yar bilen bəxtli bu. Şid bakşanın şid jimeşi tatlı tügül aşı yüreğin özü saylagan yar bilen bəxtli bu. Benim sana bir yumuşum var. Bir yigitni korkutup alasıydı. Taşılayın da şol işlerini. Köp mü bulak? Kaçan akılga oturasın? Yürüyetme meni, men özüm bilem. Alınasın mı? Alınam. Min bit seni yaratam. Şunu belki jidi yatlar, ol bit seniki tügel. Qaygı hasretke salır da, ot iter canımını gel. Şid bakşanın şid jimeşi tatlı tügül aşı yüreğin özü saylagan yar bilen bəxtli bu. Şid bakşanın şid jimeşi tatlı tügül aşı yüreğin özü saylagan yar bilen bəxtli bu. Yüreğin özü saylagan yar bilen bəxtli bu. Yar bilen bəxtli bu. Bulgan hatalarım için gafı etiniz meni.
14-нче позицияда өз җырчыны каршы алыгыз. Дилә Нигъматуллина, Анна Попова һәм Альбина Панаева. Җырчылардан һәрвакыт сезнең трионы ничек оешты дип сорыйлар икән. Хәл булайрак була. 2018 елда Анна концерт туган көнен үткәрә. Концертта Дилә белән дуэт башкарырга булалар. Нәтиҗәдә Альбинасы да килеп кушыла. Чарага бер көн кала өчәүләп җыр яздыралар булар. Тамашачылар бу трионы бик җылы каршы ала. Яхшы фикерләр килә, яңа җырлар уксырый башлыйлар. Кызлар уйлашалар да, сольно да бергә дә иҗат итәргә булалар. Нәрсә килеп чыкканын бергәләп бәялик, трионы карыйк. Başka işitmi, ol titmi isimimni. Sütilmezlik, yitip bar yollar şu alga. Yalan ayak, aşı salgında, ualgan mehabette. Şakırma, şakırma, başka şakırma. Yürek yaşka tutsa da, dünyası yarılsa da, mühim tügel o küptenden. Min seni mehabetim yaratıp özüm jiberen. Yürek yaşka tutsa da, dünyası yarılsa da, sina көрсәтмәм, көрсәтмәм. Min seni mehabetim yaratıp özüm jiberen. Kullarımı sabırlık beyli, naq tüynelgen jipleri. Bilsəng idi, şunday irekli tınlıqta. Küperlərini birgə yandırdık, жылытыңы ялтынын. Şakırma, şakırma, başka şakırma. Yürek yaşka tutsa da, dünyası yarılsa da, mühim tügel o küptenden. Min seni mehabetim yaratıp özüm jiberen. Yürek yaşka tutsa da, dünyası yarılsa da, mühim tügel o küptenden. Min seni mehabetim yaratıp özüm jiberen. Yürek yaşka tutsa da, dünyası yarılsa da, sina көрсәтмәм, көрсәтмәм. Min seni mehabetim yaratıp özüm jiberen. Yüreğini başka işitmi. 13-нче позициядә безне Фәнил Вакказов каршы ала. Шоумен рационына зур игътибар бирә башлаган. Файдалы ризыкка күчкән икән. Дөрес туклану күптәнге хыялым иде. Үземне тәртипкә өйрәтергә, баланс сакларга кирәк дип йөрдем. Ниһаять максатыма ирештем. Ышанасызмы, юкмы? Җиңеләйдем. Ябыгып та киттем дип сөйләде җырчы. Фәнил Вакказов хит-парадны алга таба дәвам итә. Рәхим итеп каршы алыгыз.
Yalnızlık ağırıydı, yüreğimde davulıydı. Seyu bilen dünyama ketip algan bәхет келді. Sen табылған жерімде, табылдым мен жаным өзімде. Мәхәббәт татлы икән, йолдызларда яқты икән, толқыннарда адашмас, янәшәңдә булам җилкән. Вәгъдә бирдек күкләргә, гомерләрне бергә үтәргә. Сөям сине, капкаңа эләктердең мине. Һәр йөрәкнең бар икән өстиңе. Яныңа барам. Сөям сине, хыялларым шыңа ашты мине. Мәңгелеккә яратырга сине. Яныңда калам. Hislerden uyavrıp, mucizanı senden küttüm. Күбәйсен дип татарым, миңа ул кыз бүләк иттең. Мәңге яшә мәхәббәт, син күкләрдән безгә әманәт. Сөям сине, капкаңа эләктердең мине. Һәр йөрәкнең бар икән өстиңе. Яныңа барам. Сөям сине, хыялларым шыңа ашты мине. Мәңгелеккә яратырга сине. Яныңда калам. Сөям сине, капкаңа эләктердең мине. Һәр йөрәкнең бар икән өстиңе. Яныңа барам. Сөям сине, хыялларым шыңа ашты мине. Мәңгелеккә яратырга сине. Яныңда калам. Музыкаль койма хит парадының 12-нче позициясендә Рузилә Хайретдинова. Без Рузиләне җырчы буларак кына беләбез, ә ул үзе дә музыка нечкәлекләренә өйрәтә икән. Балалар бакчасында укытучы булып эшләве билгеле булды аның. Балаларны бик яратам, араларында гаять талантлылары ешышрый. Бәлкем мин дә булачак легендаларны укытамдыр. Эшемә 100% җаваплылык белән карыйм дип сөйләде җырчы кыз. Рузилә укытучы эшен дәвам итә, без дә хит парад позицияләре буенча алга күтәрелә барабыз. Сүз кызның үзенә. Ромашка ташларын үзәмен, иң татлы сүзләремне тезәмен. Җилләргә эләмен, илтәсен беләм.
Әхит баратта фәнилләр күбәйеп китті. 11-нче урында безне Фәнил Галиуллин каршы ала. Фәнил яшь кенә булуына карамастан зур уңышлар ясый. Беренчедән ул гел студияда яши. Яңа сезонга яңа җырлар яздыра икән. Икенчедән беренче клибын төшереп өлгергән. Берничә мизгелдән аны без сезнең игътибарыгызга тәкъдим итә алачакбыз. Өстәвенә әле Фәнил MTV премиясе номинантлары арасында да катнаша. Тырыш егет сезнең экраннарда. Yaratsam da sinegine üzülüp yanıp kiyip her netesin yüreğine gidemen inde diye gittiğine görme gitme taşlama sin janaşım izlerine düşerim en bitkenirge olmasın gittiğine görme gitme taşlama sin janaşım izlerine düşerim en bitkenirge olmasın kişiden kim bulmadıkla yaşadık yaşayı bilip git de görme bizi bitelli bəxitsiz tügel idi git de gene görme gitme taşlama sin janaşım izlerine düşerim en bitkenirge olmasın gittiğine görme gitme taşlama sin janaşım izlerine düşerim en bitkenirge olmasın bilmişsin canı kayım Süyülerim gümürlük Kimler süyer iken seni Benim gibi üzülür Gittiğine görme gitme Taşlama sin janaşım İzlerine düşerim en bitkenirge olmasın gittiğine görme gitme taşlama sin janaşım izlerine düşerim en bitkenirge olmasın izlerine düşerim en bitkenirge olmasın bitkenirge olmasın Сөмбел Билалованың яңалыкларына да тукталыйк. Сөмбелнең әниләре шәһәрдән читтә үз йортлары белән яши икән. Җырчы еш кына аларда кунак булам ди. Моңа кадәр бер кайчанда бакчачылык белән кызыксынганым юк иде. Быел кул җитте. Үзем күп итеп салатлар, төрле үләннәр утырттым. 1 сантиметр үскәннәренә дә шатланам хәзер дип бүлеште җырчы. Сөмбел Билалова турында сөйләштек, яңалыкларын җиткердек, инде җырына күчик. Seni ko'rgach
kanatlanıp alıp uçtu meni uylarım. İnlerime nazılar sarılganda bäxtime diýip uyladım. Bäxtime seni yarattım da, bäxtime seni tartıldım. Bar yüreknin barly kanatlarım saklaygaly süýüp altynım. Bäxtime seni yarattım da, bäxtime seni tartıldım. Bar yüreknin barly kanatlarım saklaygaly süýüp altynım. Kullar kulda, gözler közde buldy. Min yaratıp seni tuymadım. Süýüp temini tuygan mezgilimde bäxtime diýip uyladım. Bäxtime seni yarattım da, bäxtime seni tartıldım. Bar yüreknin barly kanatlarım saklaygaly süýüp altynım. Bäxtime seni yarattım da, bäxtime seni tartıldım. Bar yüreknin barly kanatlarım saklaygaly süýüp altynım. Süýer üçün yaratılgan canның şitliklerin açtım kıymadım. Yazmışımını sana tapşırdım da bäxtime diýip uyladım. Bäxtime seni yarattım da, bäxtime seni tartıldım. Bar yüreknin barly kanatlarım saklaygaly süýüp altynım. Bäxtime seni yarattım da, bäxtime seni tartıldım. Bar yüreknin barly kanatlarım saklaygaly süýüp altynım. Bar yüreknin barly kanatlarım saklaygaly süýüp altynım. Saklaygaly süýüp altynım. Saklaygaly süýüp altynım. Мәскәү кызы Динара Рәхимова 9-нчы позициядә. Динара социаль челтәрләрдә бик актив катнаша. Бу араларда ул өйдә утырабыз дигән флешмобта оештырып алган. Катнашучылар өйдә ни эшләүләрен сөйләгәннәр, фото, видеолар урнаштырганнар. Кемдер шәшүрә, кемдер минем җырны җырлый, кемдер бии. Бу бик кызык эксперимент булды. Язылучылар белән таныштым, башкаларга да көнне файдалы үткәрү усулларын күрсәтә алдык дип сөйләде Динара. Динарның сөйләвеннән җырына күчик. Бу атнада ул популярлар арасында 9-нчы.
Do'stlar, esingizga tushiramiz, siz muzikal qo'yma hit paradini qoraysiz. Yangiliklar bilan bo'lishimni davom etamiz. 8-o'rinda Arslana. 27 may kunida jirchining tug'an kuni bo'lib o'zgan. Bayramni jirchi eng yaqin kishilari oilasi Atiyanisi bilan o'zdirgan. Atiyim tuzuvchi tug'an kunga muncha tuzib beram degan edi. So'zida turdi, yangi munchada porlanib chiqdim. Ayrim zo'r shashaklar baylami qab yangi jir bo'la gitdi. Hit bo'lar deb umidlanam dedi jirchi. Arslanaga xiyollar shing'orsin deb tilaymiz ham o'zin qo'yib jibaramiz. Efirni populyar jirchi Irke devam etdi. Irke psixologiya kitoblarini mukiban ekan. Shulay g'alam, yulduzlar, planetalar bilan da bek qiziqsinam dedi. Bu temaga men qaramagan filmlar qolmadi. Ko'proq bilgan sayin bir fikrga kelam. Biz kishilar kichkinagina tuzon bir tugi ekan dim. So'nggi vaqtda okean, dengiz ham birida yashovchi tiriklar qiziqsinu yata boshladi deb siladi Irke. Irke sizning ekranlarda. Hit paradning 7-pozitsiyasida jirchini qarshi olamiz. Biz
Belekey şoktan manglı buldu İyişimiz tuluşur idi Bir yağında enkey etkeyiminin Bir yağında karmana idi Etkey manglı karmanın susa Enkey ekrimigine kuşula İste kalgan yıllar yarapta Kayıtmaz indi ağlar yarapta İste kalgan yıllar yarapta Kayıtmaz indi ağlar yarapta Gündüzlerin bulsa işizleri Nişik yemliydi işleri İyi bizden kişi üzülmedi Bir kişilerde yarısız ötmedi Etkey mağla karmanın susa Enge yekrinigine kuşula İste kalgan yıllar yarapta Kayıtmaz indi ağlar yarapta İste kalgan yıllar yarapta Kayıtmaz indi ağlar yarapta Etkeyimnin batır vakıtlarım Enkeyimnin şiver şaklarım Şırlı mınlı matır valla şakını Xatirimde mənge saklarman Etkey mınlı karmanın susu Enkey ekrinigine kuşula İste kalgan yıllar yarapta Kayıtmaz indi ağlar yarapta Etkey mangla karmanın susa Enkey ekrinigine kuşula İste kalgan yıllar yarapta Kayıtmaz indi ağlar yarapta İste kalgan yıllar yarapta Kayıtmaz indi ağlar yarapta İste kalgan yıllar yarapta Kayıtmaz indi ağlar yarapta Әмне мәхәббәт җырчысы Раяз Фасыйхов әлләни яңалыкларым юк диде. Үз изоляция режимының бетүен көтәбез. Тизрәк сәхнәгә чыгасы, рәхәтләнеп бер җырлыйсы килә. Әлегә күбрәк интересендә кайнашам. Күптән түгел Башай белән каеннан скамия ясап куйдык әле. Ишек алдында ялт итеп тора дип сөйләде җырчы. Раяз Фасыйхов ялт иттереп җырлап күрсәтер. Игътибар экраннарга. 6-нчы позиция Фасыйховныкы. Yaratudan yanıp bitken günler Kalsalarda köpten ötkende Bir kaytırsın kebek min üzülüp Seni haman sağınıp kütkende Sen unuttun miken ellerini Yüreğimde haman yanan o
kuşlar kayta tuğan yakka Sinen genen itir haber yok Sen unuttun iken ellerine Yüreğimde hamman yangan ot Yazın kışlar kayta tuğan yakka Sinen genen itir haber yok Ötkenlerge geri qaytып bulmay Özgertipler bulmay yazmışını Tik sen gene taratırsın kebek Canım tulu sarı sağışlı Sen unuttun iken ellemini Yüreğimde haman yanan ot Yazın kışlar kayta tuğan yakka Sinen geneniktir haber yok Sen unuttun iken ellemini Yüreğimde haman yanan ot Yazın kışlar kayta tuğan yakka Sinen geneniktir haber yok Birge ötken ömürlerini barlap İzlep yürüyüm yaşlık izleri Sen unuttun iken ellemini Seni kütüp daldı gözlerim Sen unuttun iken ellemini Yüreğimde haman yangan ot Yazın kışlar kayta tuğan yakka Sinen geneniktir haber yok Sen unuttun iken ellemini Yüreğimde haman yangan ot Yazın kışlar kayta tuğan yakka Sinen geneniktir haber yok Yazın kışlar kayta tuğan yakka Sinen geneniktir haber yok Sinen geneniktir haber yok Biz populyarlar beşligin açıp şiberemiz. Bu orunga Leysen Gıymayev ile Bulat Beyramov fırnaştı. Jırşılar irli xotınlı videolar seriyesini devam etti. Instagramda şoyan videolar urnaştıra baralar. Мұңа istep Leysen onlayn rejimde trener bile şıgıllana başlagan. Bulat məş kelip Qazanda təmli riziklar pişire. Birgele balar qadaqqa basarga da öğrengenler. Populyar parının yangalıklarını biliştik, indi kliplarına köşek. Кайчанда бер миңа да 85 яшым тулса, озын кара чәчләремә аппак бәсләр кунса, атлаганда бөкрәеп, таянып таякларга
Иртән азапланган шакта басалмый аякларга. Йомшак ипи кисәген шәйгә манып эшкәндә, яшьлек җүләрлегем диеп исемә төшергәндә, күңелдә яшәү нуры инде сүнәм дигәндә, күзләреңә җан кисәгем җен булып күренгәндә, бүген бәлки соңгы көн диеп йоклап киткәндә, кайчанда бер мин уйларымын 85-кә җиткәндә. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. Әкрен генә җитәкләшеп 95-не вакларбыз. Кайчанда бер миңа да тулса 85 яшем, яшь чагымда кебек сиңа җаны диеп дәшәрмен. Утырырбыз кичләрен үткән көнгә сөенеп, җылы йомшак аякларын кидерермен иелеп. Төнлә уянып синең сулышларың тыңлармын, туңмасын дип өстеңдәге юрганыңны барлармын. Һәр иртә шөкердәшеп сөтле чәйләр эчәрбез, оныкларга үрнәк булып матур итеп яшәрбез. Үткәннәрне сагынып тыныч гомер иткәндә, нинди уйлар килер башка 85-ем җиткәндә. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. Әкрен генә җитәкләшеп 95-не вакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. Әкрен генә җитәкләшеп 95-не вакларбыз. Музыкаль койма хит парадының 4-нче позициясендә автор башкаручы Фирүзә. Күптән башка җырларыма охшамаган берәр җыр язасым килеп йөрде. Изге Рамазан аенда теләгемне тормышка ашырдым. Майда яңа җырым туды. Изгелек исемле композицияне Татар радиосында ишетә алачаксыз диде ул. Фирүзәне премьерасы белән тәбриклибез, эфирне сез яратып өлгергән клибы белән дәвам итәбез.
Келген шақта бұрылып мен қарадым Шындыған сағынып үкси ыладым Үкси ыладым Дүния зарларының тұттуған яқтан әйленіп Ғазизәткей хаманкейге қадір құрмет көрсетіп Дүния зарларының тұттуған яқтан әйленіп Ғазизәткей хаманкейге қадір құрмет көрсетіп Тигізлікті махаббатта өстірді алар бізні Тик көзлері үшін түгел біздің үшін яшады Біздің үшін яшады Дүния зарларының тұттуған яқтан әйленіп Ғазизәткей хаманкейге қадір құрмет көрсетіп Дүния зарларының тұттуған яқтан әйленіп Ғазизәткей хаманкейге қадір құрмет көрсетіп Дүния зарларының тұттуған яқтан әйленіп Ғазизәткей хаманкейге қадір құрмет көрсетіп Дүния зарларының тұттуған яқтан әйленіп Ғазизәткей хаманкейге қадір құрмет көрсетіп Қорәлі, біздің Фирузә түгілмісің бұ? Қойда ял етіп ері енді бұ? Бүттін бақшары шүп басты әуіл ял етіп ері. Мәзәңгі сөйлен иті бітті, қайтырады. Популярлар ішлігін Марат Шәйбәков бақлы. Шанасызмы юқмы бірненді де яңалығы юғаның. Тынышқына яшабията концерт шараларға рұқсат беруні күтті, һәм бұл пандемия біткенші ұл түзуші. Марат нәрсе қоя кімге нәрсе түзі, ансы бізге қораңғы. Әміне клибін бек тілеп қойып жіберебіз. Марат Шәйбәков сіздің экранларда. Күнде яшен кебек итеп әлегенә нигә күрендең тибрәндереп күңел кылларыма гүл чәчәкләр булып үрелдең саңладың бит өзелеп яратырга саңга калдым мин дә сөяргә үтә гомер үтә күңелләрне
Nasip buladın Әллә кемнәргә Саңладың бит Үзелеп яратырга Саңга калдым Миндә сөяргә Үтә гомер Үтә күңелләрне Насip buladың Әллә кемнәргә Юк дим үзем үзгәләнәм Сиңа алып китә уйларым Бүтәнне мин сайлар идемме соң Белгән булсам дөньяда син барым Саңладың бит үзелеп яратырга Саңга калдым миндә сөяргә Үтә гомер, үтә күңелләрне Насip буладың Әллә кемнәргә Саңладың бит Үзелеп яратырга Саңга калдым Миндә сөяргә Үтә гомер, үтә күңелләрне Насip буладың Әллә кемнәргә Төшкә керәсею Гомерләр уза ашкынып Тик хыянәт минем өчен түгел Газаплама зинһар чакырып Саңладың бит Үзелеп яратырга Саңга калдым Миндә сөяргә Үтә гомер, үтә күңелләрне Насip буладың Әллә кемнәргә Саңладың бит Үзелеп яратырга Саңга калдым Миндә сөяргә Үтә гомер, үтә күңелләрне Насip буладың Әллә кемнәргә Hürmetli tamaşaçılar, әйдәгез дуслашып, Instagram, ВКонтакте, YouTube биредә TMTV-га кушыла аласыз. Соңгы яңалыклар, тапшыруның анонсы һәм архивлары, викторина конкурсларда да рәхәтләнеп катнаша аласыз. Ә без кире хит-парадка әйләнеп кайтып, сүзне Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдиновага тапшырыйк. Ул бу атнада популярлар 15-легендә икенче. Сәлам, әнием. Улым, күпме төс иттергә була инде? Ярар инде, әнием, я же молодой. Ярар, йокларга киттем. Ничего? Күндә бер көн үтеп турган көннәр
Şatlıkları atkanı birmedir Durmuş rahatında Sağlık bakıtında Yaşaygalı şulay birge Turgay şit paradın en yukarı noktasına da menip şittik. Otlanın absolut liderim Ruslan Zülkernev. Öz izolasyonu jirşi faydalı uzdırgan. Yülgen işlerin tertipke kitirgan, yalan könükmeler buldurgan hem en mühimi jir yazgan. Köpten özüm ijat eterge hıyalanaydım. İlham kütmegендеге kildi de tıştı. Svetlana Şaripova sözlerine köy yazdım deyip siledi Ruslan Zülkernev. Ruslan'ı iki jiңu, яңа jiri hem birinci uranı bilen kutlayız. Өзім салғаны сукымағы бойлап, Менәм ғымыр үрләріне, Дәртлі хислер матур ойлар, Яратулы ерәгімді, Артқа бармай алға кетмей, Яшәуімді бүгінгіде, Туып тұра, артып тұра, Матур ойлары көңелімді. Артқа қарап, өкенерлік, көңелімінің, Yoga başı, tügeli başı, tügeli sonu, ömrümün şun düşürü. Ашықмайша алға атлайым, хәтерләтіп мен юлышыны, өз бәхетім өзі қолымда, көңелімнің тоямы шуны. Шатлык тойып ғымыр итеу, Яшәуімні асылышыны, Илағымның бүләге дип, Кабыл итәм язмышымыны. Артқа қарап, өкенерлік, көңелімнің, Юғы баршығы, төгілі башы, төгілі соңы, ömrümün şun düşürü.
Ümit bilen yaşaganda Matur bula ul hıyalada Yakşı deyip minim barda Şat uylarda atlayım alga Abir bulsa kişinin işida Buluttan sımıkı yaşığa Suyup ağamı dünyasına Ümitlenem dik yakşığa Ortka korap Ükenirilek Künelemenin Yoga barışıva Tügeli başı Tügeli sonu Gımmerimenin Şun dışarı Ortka korap Ükenirilek Künelemenin Yoga barışıva Tügeli başı Tügeli sonu Gımmerimenin Şun dışarı Менә шулай bir saat вакыт үтте дә китте. Җырчыларның яңалыклары белән таныштык, клипларын карадык, хит парадының резидентларын ачыкладык. Сез атнаның иң популяр җырларын һәм җырчыларын берләштереп торучы музыкаль кайма хит парадын карадыгыз. Сезнең белән мин Гөлнар Сәфәрова идем. Исән сау булыгыз.